Manuia malo le langi mamai le pa ia mawalunga lau mai mo mai foi Samoa le nei tūlau le aso. Pa ia Samoa i ona tūlanga whalupe i Samoa nei ia mātunu mamao. O wholo fatu whatalo fatu ia le tātou porkalame le nei o le taimi ma le teitai o le malo. Mātou whatasi nei le tātou mota ma le pa ia lau tūstala i ona tūlanga whalupe. Li ima tamaitai te revise whasala lau. Ia na o le wha moe moe ia o le sofo i whai porkalame au nei o teitai o le malo, ia pēr mai whono tanga al kapeneta. Ia, ia te tununga Samoa malau whafongo mai le toe vaea le whala oto walta o tongo pa ia msamwhai ngai maruai si o tātou atunu. Pa ia whaltala le lei, ia tainane mamadu whale atunu, ia mamadu whale malo, whatalo whatu le nganga whalo alo. Whatalo whatu foi le mai mo maita poi maita whai fia, ungo penga ta whai langi matunu mamao, Samoa atoa ma lorso I fomanuia, ma lor langi mama. Ia o le tātou wasoruru nei, o le aso foi o le tātou ana pongi ma le talo masani le tātou malo, ia o lo whatino inai le tātou fontanga le kapeneta. Piona tūlanga o te tele ia wā lava le lufilufeina ia mawhainga o whaiunga le nei aso. Walfa asolonga I lunga o le tātou malo I vai aso umataitasi. Le so sa pasi ai le tele o I ngā whono patatia. E ala I tutono mtanga luenga taitasi, soifo maloloina. Le ngata I leo le tātou mtanga luenga o aonga, siusio manga. Whatoanga whainga whaiva, I le tele o whaiunga ese. E ala I fontanga malanga, ai meise ati na e whauau a le mtanga luenga, le mtanga luenga. Ana le laltai au na amatel tātou anapongi, a mai moe whai wina na nei le tāle ono. Tātou lotu I lunga o le tātou whono talo I vaia, o le tātou porkalamene na yasolulu teitasi. Ai tamu atu le tātou whaiunga le nei aso le tātou kapeneta na whiriwhiri ai nisi o tofinga, whaurulunga o mtanga luenga le tātou malo. I le vai aso mte nei, sa whiriwhiri ai le tamaitai pule, o le ofisa o tausi mawaenga. Ua tofi ai le sa tawaveina ia tuitonga Christina Antela te o faitele. E tawaveina le mtanga luenga o tausi mawaenga o le sitolu tausanga. O le nei a tofinga o malava na tu mawai tu langa o le whiriwhiriina. E ala mai komisi ai mai se foi tu langa o I la ton whiriwhiria alo ia. Le toe taua veina e tuitonga Christina o le tātou mtanga luenga o tausi mawaenga. O le so na whiriwhiri ai le pule siri fau o le tātou Samoa Water Authority, o le tātou pulenga o le suawai le tātou atunuu, o whiriwhiri ai le fionga ia leota na mula ulu ma wala I vao. O maua o se tamaitai, ma ua whaifoisi leva o na whainga luenga I tono mtanga luenga au nanga tau sua vai tātou atunu. Ia sa to whātou lima I la tau sa whirwhirina usai fo I ma whaasolonga o a ieinga ma mea umar whirwhirina el tātou mtanga luenga pisasi. Ia maltulanga le tātou MPE. Ia ma mamori mai ele au tasinga o le whirwhiringa. Whirwhiri aile fionga ia leota na mula uruma wala I vao. O le isi tātou whaurulunga mtanga luenga na whiriwhiri le so mtanga luenga tiute. Ia o whiriwhiri ai e le kapeneta ma le whionga le minsta le whionga ia mulipola le malu te whilo. Ia o le whiriwhiringa le nā ua mamoli mai le tātou mtanga luenga tiute ua ngafa iai le tātou whilinga nei u iai whiriwhiringa le tātou komisio ngā luenga le malo, pisasi. Ia mai ele lato whaiunga I le so matalia le fionga I le minsta o tiute. Le fionga masina lupe whirwhirina mui pola le malu teo filo mo ia tofinga. O nisium ta upu sa whatala reine le so sa ami whapito ai le tanga luenga o aonga e winga I le tato OTG program. O le porkalame mtu ina tuai tupe I tutonu a aonga taitasi. Ia mole wha moe atina e ai a onga. Mai o le swinga fo wa iei nei.
o le ua whapawhala umai ma ave ese i le fele o le tuuina atu o le whaangaingoina o le atina ino a onga i komiti a onga sai mua. A wawe le malusianga i to tonu o le fono whabai. E tau ave ai e whaipule ma taitei fono ia ma le komiti o le fono whabai ma le pule a onga le rufi ina o le tato one government grant. Man whasi sila mai le so ua maea masalo pe iwa sfuru balu sfuru le iwa pul pasene. O tupe o le tato one government grant o le ufa matuu i le vai aso le nei. Mai wha malulua tu foi tu langa sa tau mawhai ai le tolo fia o le tato mta upri nei. Ona o le tūlanga o le whesuia inga mai komiti ia tainane tu stupe tuai, tu stupe fau. Ia masaini ai lātou o leu whiri e tau a veina le whaangai o ina. O le ala ngā tupe le tātou malo. Tele foi whetuna inga tu e whaia ono pasene sa whaunga. E allocate ai lea pasene i lea matawhaioi, ma lea matawhaioi. O te tala lea wanoa e mwhailava na whetuna i ai so se mea tala whenga i ai una whetuna i tupe. Paulava lea o le awana ni toa lia se tupe, ai whaalu tupe tala whengai mo le whaangai o ina ma le tongina o tūlanga o mea lo mana o mea. Ma e saini tō tolu i la tolu tu stupe, e saini le pule a onga, e saini le taitei fono o le fono whawai, ma saini le komitio a onga i tu tonu o le fono whawai. Per whiriwhiriina o komiti o fono whawai le teimine nei. Ma iei lava le sui o le fono whawai o lana matawhai oi, o mea taua onga. Ia o le la tauna mata i tuina o le whamoe moe. Ina ia wane i toe ise me tasi e whale tonu i le ngai o ina, o le wha ngai o ina o te tonu a onga. So se matawhai oi lava e anga iai le ngarue ina o tātou a onga. Wa ave i foi le tua lalo, ma le wha manatu o le tātou kapeneta i le so. Ina ia whiriwhiri le lei tūlanga o le whatūlangana o a onga amata. Kai nane le lestala ina mai o a onga fau. Nga ia ngāru e whatasi inu umai tūmalo o e o lo lātou tau mawhaia. Le tūlanga o le whatuina o a onga fau. Ia ai tūla ia i le tūlanga o le whamoe moe ina ia o ngā tūsa fuafuanga le tūmalo, ma fuafuanga le tanga luenga o a onga. O le mela leo le umana whau o le whale a onga i le tūmalo. Ai toi o mai lo viso a onga, o lo iei whawhita audi. Le lava whai a onga, le lava me whaatino i me uma. O lo no winga, ai le i whausia se whale a onga whau, po se a onga whaataita i whau. Tauna longo le tanga luenga a onga i muri ta ia me uma. Mo le whaangai o ina. Utulanga uma peo na iai le whaamoe tūlanga o me tau a onga i tono le tātou atino. Sa whatara noina fo i le so tūlanga o loo o iai le tāpenanga le tātou poloketi o le miliona ta la, o loo whanga solo pea ta urumanga o le ilo ina o tārsanga e tuina mai te tonu o le tātou mtanga luenga. Pea on sirfia ua tele i tu malo u whamatu le latu taitasi tesi malilua miliona ta la, o le wha solo le whamatu ina o tūlanga o le tātou taiselau limas fuk ta la. E iei tu malo opo e tu malo o le tau wha atoa. A lo fa solo pea ia inga e wha matu wai le taitoru se la wafi. Ia onga taitasi e wha malie umai a onga e le ima ua uma ona o le toa tele o tangata nuu le tu malo ma le tu malo. O mafoila na fe tu na e le kapeneta i le so. Whaile pso soani ia la atu i whare tupe e mana o mi ai le taitoru se la wafi. Wha matu ina atu i awala wha le tupe lava e mawhai ai o nga whatauri maina i tu malo uma e mana mia le tupe mo le teimire nei. Au wha ngā solo pea le suesueina ma le whatulangana o li poti ma mea uma. Tu e wha matu wa isi tupe mo le lumanai. Ina ia wha atoa pea le tasi tesi ma le valu o le ua umana pasia le tātou malo. A li poti wo mai e iai tu malo tuai. Tu malo nei e ua le tu tu lai mai te fono sa e mua. A le o tau ave te fono fo. Mai fitu i tu malo. O lo whataria pea a lato li poti. Te e wha mamulu ai a lato tai toru se lau tā la fitu i tu malo.
ma le ua whātonuina ka peneta I tu malone I fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu I le loia sili. Mo le sue ina po le are mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se la wafe le miliona lo na tolu. A le poloka ai le tolu se la wafe mo te te fona fau. O I tu malone o palauri tolu o ala tau I sifo na ngai maunga mua fale ata tolu ana alofi tolu ale ipata I tu pai lalo a ana lua ma ale ipata I tu pai lunga tu malona I fitu o lewa poloka ai I le tai tolu se lau wha mamulu a tai tai whono fau o levi e whangai oi pe tai ele o mai ala tu di poti tonu e o mai lava I le so o lo turi pea ma o manatu el ka peneta ele a vea le tolo fia o le mai o li poti te tonu e poloka ai le tai tolu se lau a tauna ave I tu malo ia o le wa iei la tu te whono fau I whasoloa la tu ngalbenga ma u whasea tu nei ta upu le tonu le loia siri mo le whangaingo ina po aisi tu langa mo mia e mawhai ai ona tu ina maili poti nei ia e whanga solo I lumata o lumanga o le whawawina o le tātou poloketi miliona o le so na pasi ai fo katou ka peneta ia whatulangana o le sitanga o tātou tutongi mawalalo en tātou sirifia o temiri nei o lo iei lalo le whata la mon tupu a le wa umana pasi ai le so e o atu ia iulai lua fe lus furuono o pasia le lima la luas fufa sene. Iulai lua fe maleono, lua fe lus furuono, pasia le lima la luas fufa sene. Iulai le lua fe lus fitu, pasia le lima la ono su lima sene. Iulai le lua fe lus valu, ua o tatou tongi maulalo I le ono tala ma le lima sene. Ma o tūlanga na lea ua pasia ner ka peneta, le whasosolonga na sitanga o tongi I e pito I sirin maulalo. Lu furuono, lu hufitu, lu furuvalu. E o atu te tausanga lua fe lu furuvalu. Ua ono tala ma le lima sitanga mo I lato I tongi maulalo. O le so foi na wha ni ai le tui natu inisio tau fonga, inisio kon kalate, mo le wha mai ina o le tātou whamsinonga whanua mswafa, whamsinonga maulunga. Pe on sirifia ia o whalea ngā ina tele le tātou whale le nā, au le so na pasi er kon kalate 5 miliona tesi maritasi. 5 tesi maritasi miliona. Ma e te tau na amata I se teimi vavera ngā luenga lea, au whanga solo ai le tau lumanga le whamanga nei masina. Le so foi na pasi ai le konkalate mo I latou e vai mo lia wala tasi te si malilima miliona mo le tolu tausanga a pena foi se tasi o atina e fou la fausia I lungo le wafu I matautu o le control tower o le paenga fale ne le tower nei e tauna iei latou te vavaia umal feo ia vai tonu mafafo tatou ngata I fale e whaalwale tino tupe tasi tesi ma le tolu miliona. Tasi tesi ma le 5 miliona le ofiso whamsinonga, tasi tesi ma le 5 moria wala, ma le tasi tesi ma le tolu miliona tātou wafu o konkalate samo umma o lo lato whafoifoina ia konkalate nei mo le tātou atino. Ia o lo whasolo fo inisi o tūlanga whaalelei o le tātou whale mai. O le so sa amialo iai le pulenga o lo tau ver tātou whan mai le teimin nei. I le mamoli mai o le tūlanga o lo iai pēr le wha mo le tuai na oka tātou vaila au. Wa pena fo le tūlanga o le whane lei o le tātou masingi o kesene. Ia ma le tūlanga o lo tau mawhai pēr le ngā luenga te le le mta ngā luenga. E le tasi se wha lau o lo tau mawhai whale leia. I le taimi tasi ia e se fulu mo na tupu ngase au ina tu I fafo. O te whapopo le malo leisi 2 miliona tala. 2 miliona tala. Mo le tatou tangata au ina tu I fafo. Ia e leo mapu. Vaya so uma. E le la loifo le se fulu miliona tala. O no whapena o na tau avele. Tatou mtanga luenga soifua malo loina.
ina ono le tong fitingo a tātou ngase. Tātou mtanga luenga leo ia o lo whaasolo na talalo ia po le sa, le tūlanga whamanatu o le Saipa Safety Pacifica. O lo inei tu ma ia atunu uma sfurumon tupol Pacifica. No mai o le whai mai nerkol whenenisi, ba manatu alisu 5 tausanga. O le tātou pui ngai lunga o penga te whai langi Cyber Security, Cyber Alert, ia ma le Cyber Safety, mō tātou. Ia o lo whaasolo lātou por kalame whātele te noanga. I le pui nga o le lawe ina o Samoa mai le whaonga ina o mata upu uma whāteko na losi. I le whaamoe alu i luma ina ia manuia, ma maru puia ma sefe tātou uma. I le piusinga inisi. Tūlanga lava o le whātupu bevesi. Ia mawhaita la se o lo mafua i le PSSI o manatu foi o ai mawhina ngalo le tātou tano. Ia o lo whaasolo nisi o taurumanga le tātou mtanga luenga e ala fo inisi o le whalauloa mo whamarianga o lātou o lo whaasolo promotion. Sa o whautua i le whionga le riko msina e tautua nai sila le lei mta upu nei. Wa ai le tūlanga o whamarianga i ai lātou e talawhenga i matatau ai. Ina i palasi sa o le uru le whao e le tau fia whamarianga mo o whenga luenga umare malo. Ai fua le whamarianga i le tangata ua tatau o na ave i ai le whamarianga. Me se foi lātou nta pena Yesu enga ma me umasa whasolo ia o lo whasolo peta urumanga le mtanga luenga a walfa moe ia mta upu uma. Ia o nisi mta upu ia o la tāria le fina ngalo i lo tō fsiri mai. Langa na fo i le tō lisi. Ia e tala tuia le avanoa i lau fionga te mai tei Prestene, The Choice, Media, Popular Association. Ia tātou tala noa ma tātou whasori nei aso. Nei manino ma malmalama whaafitai tele wo vai atu lavatoia le tu pao ta mai taile tele el tātou o Media. E tala tu leva noa, tātou tala noa, ia pei fo inisi fsiri tātou te fina ngalo e wha lau tele le a tiri atu, manangang wha alo. Amatala o fionga le sistemi. Ia whaafitai mo le wholasanga manino na wa fionga le taitai. Ia whaiasi telo tātou mata upuli nei au uli. Ala amata tuia i ne konkarate lena e tā ua lena toi wha leir whale msinonga ma o mōli. Tūna whapena se local contract le whaonga i le ngaluenga nei po se konkarate fo ile mai whafo. Peno whai atu o lo fisa whamsinonga tātou i nei. Local contract, fatesi maritasi miliona. Tato lo malia tu lava wa yelo ia tau le swafa o le local contract. Kapena pela ko konkurate le fatino ina tato moli. Lefo. To fo na sa ta o ve fo I tato moli o tele lo po te sfa le tonu au o wanga ia tu lava I mangala la wa o ke ia tato moli. E ana iso moli ta umila titi o tu. Ai wo vai lava wa mo se e ale tato o masani vo tangata mau sta tato moli. Ja, fatalo fatu lau fionga taitai le atunu uli nei tula le afiafi. Ma lolon sai ia faiva foi matiu te lo fianga I malau fionga. Fa mole lau fionga sei toi fa manino mai lava le tulanga le polo keti o le a miliona tala fa mole. Le tolu se lau afe le fa peo le ele ifa matu ui situ malo e fitu. Tolu se lau afe na mai le tasite sima le valu miliona. Pol tolu se lau afe na mai le tupele o le pae inga o mawai atu. Fa mole. O le miliona lo na tot. Mantua miliona lo na toru le na fa mamulu ala mai alpa le ala ele fsuia I whenga malo ele whenga palota. To fitu lai tu malo na ina ele to fo I mai I fai pule na sa te fono ina. Ai wo mana fa mamulu le te fitu se lau wafi. O le lai o mal te mini o fitu tu malo na o fitu la to te fono fo. Tu se la ta ofi le o le whenga vai la fa mamulu fitu se lau wafi. A mele critical report.
Pata no le kuta report maso so pesa lein faunga. Fa mamuru rola yo tol sela wa fe mulmut. Tu marola ye fitu. Ele yo o mai ala to a kuta report mol miliona luna top. Ia le la ua poloka ai la le tai fono fou le o mana e fa solo na por kalame fa nga tu peri tu malo. Tu malo na toru le poloka la to te tol sela wafi. Au tu malo mala veli masuta si lo fa mamuru mala to tasite si male vat ten fa mamuru la to tasite si male lua ai to ele ta iono se lau le e fa tali sei umana faile a crypto report ole tasite si male lua en fa mamuru hoila yo tu pele to ole o tasite si male vat Telo fianga le wa sa no le tulanga le wa la ora fa se i le official lawyer sili. To tasil masina o i le tato 2 miliona fo ile elo mane ile ile talo tupe ya Julai. O le asa e wa sunare o i tu malone fitu pe fai bo o tu o mane talo tupe le yo me ali poti. E ona fa ina ile tu langa pe fo mela tupe ya fa sale le anga. E ona fa ina ia va no i tu malo ya me si pe fai tu langa pa pe. le ala le na ole na ta va vai miliona luna top ato vai mai o tu malo e fitu le na afie le fitu selau ale ana release le lato tasite si male bat ena release lato tasite si male lua o le amatanga fōlena moitu malo umai e fō lato te fon a le piriota le miliona lona tolu ele tu ua ik o le taitolu se la wafe la tou lea e poloka e ave tonu le special account se umma na fai le a foi le tusi umol fitu se la wafe lea o tu malo e fitu ena release ala ia a sa wala li poti la le e release a sa wala li poti e vai fale ton ena fitu o ina tonu la le uta pa ile lo isiri because e fo le puini le la polapa ia ila tonu na handling ngam ta upur taimina na ina ia ua tu lau lava ne ia fia matangi ile itu malo per melet sa noi ia martai tai fono fo ono le ami onga tai fono tuai malanda komiti tuai Wala fianga te follow up atale fe sili le fa mal mole ole mata pule ole o iluma lo ye sili o mau mai se filo inga tai fono fo ma tai fono tuai pole ase ma fu anga tono le o mai li poti pol mele o lo ye sili ono lo mau mai le so ta inga ele o mana na o mai pole ase tulanga ole tal sanga le na le minista o tinamta mai ta ile so wa fiu tuli tai fono tuai wale mai li poti ele mfaila na poloka ai tu malo ye fitu ile melea te la utu uro i mo lo ye siri pola le sia wala e ma fai ai ona fa malu sia le mai ngoli poti ma fa ma mu fo e na la in fai le fai ngal ka pene te le so fitu le tawana te minne sa iri mai pola le la tu telo tu per fit se la waf in va penale na sa loto le tu malo la tu tol se la waf ia ma se engal ngale te fono fo na saunolo fianga le 2 miliona 2 miliona le o pasia wa ia tatonga senga se va tula vai tunu ma fa amata o le ase numero talo na tula i mai le fainga malo lo fianga le ase numero fa tawo fa e tanga to tunu o le o mai ia tatonga mo toi fo i mai fa mon manaya lawa mai seri poki alo ia next week manela siri o te mine o va tu mas furu miliona me le te sulu miliona se furu fa le dua le ai au mai tau wa todo tato mali dua petol ai manaya tele e fiani mali e fiani tasir mali na mai nei mai intia pe dua intia tasir New Zealand ia male au nga o tato tupele le faat e fiani tato mai na ave fini mai umanuia fini mai lo papenana fa solo le e peno vaiat tolu company for mai New Zealand tasi fiti male lua intia mai fia tolu lua tasi ongo 6 tato company for mai le tato te fiangai ia te aula baia o se tino i tupe tele
Ai o le fo le tam foi fai. Ia la vea in tangata sto tele le tatou tupi. Ia te ula vai ta ua le alu tupe il tulanga lau tele il se fulu lusu familiona au fa sauina so i fo tangata nei. Paule me le tam fai. Ia se fulu fa miliona. Ai to tele rani tangata tweet. E le wala le mai specialist ni ta oto. Ia service mai nei tangata le faina veu. Wa le faina veu mata to tangata. Le lava tau fai tonga fiti le ua faa lua faa tolu no mai fo mai fafo tweet pe lua mai fatu. Le no mai tweeti nei e tangata se manu e mari liwo le mfainto e ol balili. Le wa manino ia le failo lau fionga to finga forward malo la way ni. E to lo to la lau fionga wa lau fionga minister o tanga ngo leo. Pole se tala la tamai ole se min o se komisino tanga ngo leo. Elo te mau. Lava on sa i le titir filing on tanga lo ngana to si fia. Ele o se matanga lo ngana titi tanga lo official leo. O lo o vai ili pe tau lumanga ile me pito silin tal fenga ia matau fai so auto uma ele tasi se vaenga na fo to si fia tele fa lau o le matanga venga et tau tau ave mai o le fo te vai atu le fa vesi me fina ngalo tangata o lau tu alalo ia malau fa tuanga tatia mai le ngal venga e fili ele tu al tangata tau ave tanga venga mai o lo le tel tonunga o la lava fa solo tau lumango le fo tau ave ele fionga ya fam sanga mo nei temi alo fa solo per mate tu al kabineta ele ngati o umana faile interview ma ye fo ila to o le o umana mai fa tu ngal komisi le la fa solo ele fa inga ale mtanga ale a unei ya me se kabineta fa solonga alo muri tai fo I tu langa fufuanga o le fa ta ti po kalame le fo te vai atu o le vevesi mai leo ia na mai New Zealand. O au na whaia le tusi le malo New Zealand. E mana o mia Samoa, ni leo e mai sosani ni tanga lena, including the hit and run. Tanga leo te vai atu le lau se solo isi le mtau. O leo to lima ia mai, e tofu la tau ma le section o le official leo ngāri lue. Ai ei ma le leo, I te tonu le investigation. E a fia le mele pe a fatau nuu le. Le susu enga le fai. Tu lau foi le saunoa ngal komisina e wingar filfilinga o le komiti whapitoa. O mana o tāru sanga I le komisina. Tu e whapawhala lai titia lana tua whinga na fai. E iei le tua tauna mai o io le lei. Le atoanga o le mana onga na mai il whamsinonga. O le whamsinonga. Na wha mai fili se komiti independent. Alo ia le lei. Ia, atonu lava o tāpenanga le fionga le komisina, e tāpena lona fina ngalo mo le whaangai ngoina. Ona o lewe vesi tele le tātou watunu u. E ala I le mta upu le nei. Ia sa mātou ftuna I vatu vai. E tātia mta upu se I whiri tānganga le leile komiti. E a fia ile lo ia sili, ma whiri tānganga le leile tangata e saufa whai le tomiti le nei. E le ia a fia mua I le mta upu le nei. Aise a ele le titi. O tātou vai a fia ngai o sisire lo wa fia. O el pare mio Samoa wa fia mtau. O inisio fai pule wa fia mtau. O le tātou komiti le la whātū langa ma wha mautu. E le te tau o na whatamala I pipiringa. E te tau o na whatau nuu le lei. Ma ia fili tangata sao e matua ato o toai. Ma maua le mio tono le tau punei. Langa o le fia whalala ma whau nisi o le lava e whaile tulau lava le upura le tau puni. I le to iei se tau puni. Wa umana tātou whalongolongo umai tau ulumanga na fofola e le tamai tai whamasino I mea na tutupu. O angai loina leo safai. O asu enga leo safai. O a lape na iei. Lela la whasao I. Mai wo utoe tautua ina le fionga le komisino leo. Toe fitu na le tūlanga e te tauaina ilo le leile komiti whapitoa. Ilo longa le tau pune. E a fia ila ma le leo le no whai atuai. E iai ma le sao leo New Zealand I te tonu le tau pune. E pe o le ese whamatalanga I e mai whapea e le a fia I. Na ala no mai leo I e tō lima. O le tusina o a vea.
I le komisina o leo i New Zealand, mana mia Samoa leo mai fai por kalame fa lauloa. Le la fa solo i nei. E a fia ila man matau pule. Ai o mana te fa mamla malanga laua a fia pe la tua ia i le komisina o leo o fifi. I le matau pule au i fo ile sa a fia isi me momoa. Mo le fa file mo wino fina ngalo le tunu. Ia leo u fai atu. To e tatia mana matau pu se i firi ta nganga le lege a fia i ma le lo e siri le tato malo. Ma firi nisi o i to tono le tanga luenga. Ma le leo le a mai New Zealand. E firi ta nganga se to miti a toa le. Ina fa lau lolo le muli numana. Una amata lola i o su nga fau. Ai wo tar sanga fo le mamalo le tunu. Wa e yei tangata wanga i mai mau fau. O le wa e tau nisi o mau fau na mai. Le la fa tadi ave di mol komiti le pe alo ia na firi alo ia. E sa ta ua le vaso le wo fa te ia ina wa mai firinga le wo to e fitu na il ta le vaso le nei e tau na firi va le. Ma ve vol nei ava no te to te talo to ile tunu. Lango le nei lava u feto so ina e le vo to fe mel tala le. Te o le tua ngai. O le tamana sau pa ki i le lo pa ki e fast. Fa sioki e kwa inga e vatu tia i mai ole. Ya na vo to fe na to inga matu ya. O fea la ai u ye su ngol tau. Lona winga, o te tau na tato woi fa ai ur tau pure nei me tau na iai. Talo atu ai fo i le pa ia, ma le mamalu le atunu, fa amole mole. A o iai nisi o sila fia ni mau fo ul mata upure nei, ele i yo ye su ngā leo leo, ele o te talo atu. Talo atu au nei o le teitai o le malo, minista fo i o leo leo fal pui pui, angai mai mo mori mai mau fo, se isa ere le mata upure nei. Ile me tau nu elon tunu unga wa le van tau file muta to nem ta fa wa Pela o fionga, au sa no pela o fionga fa a minista leo. Mo fai si umi le to e to to li poteni raids o fala o fa sign. Fa mata o le o ta o to le tu langa le ta to atu no fa mal mo le fionga. ya so te fa manatu le rated to mai la wata ye to mana mawa ba ya so atole nei to low lava le fa fonga mai le tunu ina nei ta ulenga ina I fua isi tangata o lo fai sa ola to pisinisi fai ke pua ampan ke mamena au isi na ila to o lenta loka mai nei vai aso nei vai aso tiontua la to nei to low lava lea na e watu i ele ava noa la to te fai ai pisinisi fa savali io e langona le nganga whano no tele ona wakiriwa fa atasi ai ia me tau mafa ma me ia ele o tu au no ina ele mtanga alwenga a si te fa manatu le intau e mai ata lana le te fisi zira ia ta o la tau ia le e tau la mua pea o le cyber safety le e ur teimini nei o le ta ua ia ma nei ia o por kalame ia fa la uloa ina ia o fuli ele fina ngalo tatu tangata tatu te pui pui o tau vai a fiti le mela wo I fiti tua fa le ton wa fiti au tele mana o la so solo mani mena ia tato vai tupulanga au tangata tau lo fai ngaluenga le lei fai longa isi ia a wale fai wa malosi le tupe e la tatu e vai fo le temine wo feo I mai tangata nei I va mau fau ia mau mai o ngā samile e wha aui mai nei pas Pasifika ta milo mai nei ia watu I Australia e o tala noanga fo ina na fai malmalo Australia ma New Zealand tau tato tu fata se pui tato o ngā sami Le fsiri fia malo fionga le tapinanga fo e le tuta tase tato tunu. O le 5 miliona le faanganga mo tapinanga ato le fua. O na faanganga e au mai mawa ale mototua oi pele ai. E mei se pe lea la wale awai mai va. O e le se fufuanga fo e tato komitina ia si I le failonga mo na tato mo na tato tunu ui faa sio tato la vatunu le ato va famul. o le tātou tupe lava lea na le whaangangai le tātou 5 miliona. Nā le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen, mo me tupa fosek. A le 5 miliona, na wha tupe mai aito tonu o tupe mtanga luenga tupe sefe. Ia, o tupe lava o lai posi e mtanga luenga sefe la tau tupe wha. Kwa mwhaina whaangai oi e tulanga umo. Mai o le leo mai o tātou uso mai tutuila, e leo a whaina le mo tātou.
Au tau vai le uta pena tātou. E o le aba no le lei foi lea. E toi tā pena ine tātou va. E lua tātou tu unga va. A le price a tasi len tātou iei. Tu sa whai ala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. Al temi mo sa tolu tātou hits. E la nai tupe whasao lai mo mai na. E whale lei atilia isi tātou. Tā penanga. Au ba tu tātou whatsa moa. Wel tātou round about four lo wai tai. Wai oi te munu. Masana e whamaru munu. Ea, o tāpenanga umana, whātā umalum mo le tātou ofisa o le Talangi o TV al mai taile. I le ofisa whamsinonga, ia whapena lau tāpena i le tātou tofilau. Tāpenanga umana, tāpenanga mo le tātou tutotasi. Ia maleanganga lava ia e tāpena ina ia ato toa le awai mai o no mai tu malo, tātou whairipu, tātou savali po ia wa onga, e o tātou whaalinga, wa o tai, e a matatai le tae ao le lima le fiafi. E a matalo i le ono e tau sifuru le po. Ia, o lono wingo le so atoa lava tātou te whaasolo ai. Ia, lewa wha mautu mali, kwa kikia mautu mali poti o le tutotasi, in whasalau alo i alo le tātou whasalau next week. E a matama le sfaleile, o le sfaleile, e alu wale sa vari atoa ta'alonga lava e luasfu mon tupu lela tau va i tātou tutotasi. Tolu aso e ai umala tuna men atoa, luasfu mon tupu ta'alonga, e maile whele parade i ruma i tale le sfaleile. Asto nai, tātou ta'alolo mo le tala ino le whalifono, o le maota o whaipule, ia ma le maota o le ofisa le fono. Aso sāl tātou lotu o le sisi ngā fua, ia so ngafualo e tātou sa vavari maloi tia wha. Aso lua wha solo por kalame ia malaso ruru loa ia tātou whai ulo i le tūlanga o launga tongi ia mwhai whaalo longa o mau tātou malo o mai. Ai whiololo nei tātou malo whaalo ngia. O lewa whio mai le kova na siri le malo Australia. O kova na siri Australia o ia tonu na sau lo temia o whonga vetelai. O whal tātou whalifono fōle. Ma tātou ofisa fōle o le ofisa le whenga luenga a le ofisa le fono. O le Governor General Australia, na sau ofal soani lea, le lauto e sau wale, le auto e sau wale Governor General, e wha au ule, wha pa ia le ngā luenga na ofa Australia. Ia, ma le whale fōle o le tātou ruf sasanga le moto whai pule, o loa whio mai Winston Peters, ia whapea na ma speaker ma lo fiti, le ulu o toke lau, ia o le fionga i le presidente o le senati a tutuila ma manua, na whalifonga veta lai, kovana me lutena kovana. Ia manisi o tātou malolo o tāria le wha mania mai o le tātou pāle mio le malo toma. Ia manisi o tātou wō mau me mai, ia malato o tele o le tunu ue, tā ofi o le malanga mai. O la tfasili fa mole anga ilvaenga le o tatu fola au e falma o le temana tua e le 11 na pale met penga malo e fata oto loa ia fufuanga mamau fo ile le address ai la ia le fafita uli le mai tau atu le lava tula e mai terminei o le atonu lava le mele tupu le tatu wa au nanga le fa mole E le titi le fafita uli i le okaino fuala au. O le mea mua le no mai taua le, talo mai whamtalango le o mai. O le whaingatā i o na maua o i lātou koneti sa o tātou i factories o le o kaiwai lau. O le au middleman umatangata nei a ngai mai, o le tūlanga na le maua i le tūlanga o le na maua mai whamaumongo mei e mai. O lo tam whaile tātou malo ino mai tonu, e whaura lai ai tā lafu na oka ai leise me tongia. Le poi sa tau fai solve le tūlanga na ma fai se awala e fuafua ai le okaina ina ia awane to e motu. Ma tua o tau o fuala au ele se me e se lau wafe mon tupu vai la au ma fuala au ese ese. A o tūlanga le okaina ma me e maua isi company, ele maua isi company. E o mai le so, ta e au po e matau te whono whabitoa ai ma leo lo tau o venitanga alwen. Na lipoti mai ana nei kapeneta, e se 2 miliona foi le behind la o toi iai, mai le okaina o whala.
Ea, o lea lava lai tau whetūnai. O lea le tua inga awala lo fai procurement o nei mea. Ma le awala malatou o tio le awala o afwala au mana mia Samoa e wani toe sioki. O afwala au common le tātou te iei o lem. Pito siri na mana mia tangata. O le whaava ale nā le tau whai nei, sa whaatonu nei la, le kapeneta nei le o lo tau vea le mtanga luenga. Ma le o lo fito tonu la vau kaino la whala. E o ta pena mai po la le si la sanga le ta tau unto e whai. Pai o mai le so la sa wali poti le. Le lava sioki whala. O isi foi teimi o tātou supply a sa masanin supply mai ele o mau. Ia o lo tau mawhai le tūlanga i le alo le ato le lao. O lo tau mawhai e whetu na e le tātou whale mai i le tūlanga pito i siri na tāra whengai. Ai o lo tau mawhai nei foi si tūlanga i soasani mai e tātou whale tala vaitu moti. Wai a tonu o laia ia la tau fufuanga ese atu ma fufuanga le tātou malo. Ma le tūlanga le na ia awane i whape e le maua le whale mai. Le maua e tātou whamasi tu moti. A whape whale tonu le tātou whale mai ma le tātou oko whala. Ai ai le alo whanga tātou te tua mai tātou whale mai whale tala vai tu moti. Ma o tai au e o mai ai le sunga le lipu le o lo tau beina le tanga luenga. Se tu e te whatara noa le aua le fo i e whawhitau le temin nei. Sau no e lau fionga. Au iai lava I le mta upule le mtanga luenga soifua maloloi. Na ono le fo e mai tau atu I lau sau noanga. O le fo e whaale tonu le tato oxygen plant. Lau fionga sili o leo te manatua e le ilewa atu ne ia po le mtanga e le tau sanga le sa whaale le ia ato ai le oxygen plant. Po le meo le plant tuai lea, po le plant fou lea, whamole lau fionga. Au tūlanga foi, o whela lea mai e tato oxene, po le watoi foi ia e toi anga I mai tutuila. Ina wa uman whawhitau li mo mua le na matua le ai e ia se tato o kesen. Tau whaela ia whai tato plant se lua, o plant like titi mal plant la po. E lana whain tato survive mai e nei masina ina wa uman fix mena. Peita, ele I umi lava e toi wheo tato msini la po, ala e o lal tato msini like titi. O lai maua whan, ai le maua le atoanga tauna mawai. Te mila neina li poti mai le utaunu mai parts mai tutuila. E lai tau mwhai tuli tauna wha pi isa sol vai asol ne. Ona toi maua umarola I o tato sapalai u le masani na iai. Ai o le toi alula le tato na whanua le toi ngā lau vole tato lau mai e lua se lau tolu se lau whan. Awa mai na le amounti lalo le tato Naomi. E tuli el whainu mela le mana o mia. Ma le tātou ta mai oxygen like titi lea e tātou te survival temini nei. Mana no winga o le lava e le tātou supply e le o lava lai wha lava mai tutuila. A o le tau mwhai e wha fix le tātou masini lapoa. E ona wha atu langa i le o tātou tu e maua umale. Wha moe moe. E le lai titi fore nam tau la fo I tau mawhai I le tū langa e tele manono I ne o lo tau whaile minsta amina na mtanga luenga soal puta. O le tūlanga po whaleanga I se tasi po le mea waleanga lava I le whale tonu lava le plant. O le failing point le tātou te, o le maintenance. O le matua, o le me pito I sili nana fia ia se tal malo. Te lo mtanga luenga lava al malo. O le melenei, o le maintenance o le. O e le fo e oki kako wafi ai o I fianga o le melenei le service. Mai o se me pito I sili na tu low lava. E le longo maali. O ngai le se tunu uono sfutau sanga tanu tatou lola mai nei mea. E ale mai tau lava. E alan tu tupu whawhitau. O le lava o le monitoring ma le maintenance I te tauna service mea. O le masini fo I o le masini le whapea o le a ola whasoro a koa. Mana mea te mi suisua au msiaki vaai. Mai iai tangata whapitoa e vaaia. E tu ngā mena le la tu lesia o le na whai masinki. Mai na e tau te vai umman mele tupu. Taun tātou wō le tiu tiro ma vaai ma mata I tu o le pūlenga. O le pūlenga. I te tau lava na matua I mati le tira le le tūlanga o plans, service plans.
e mawhai ai ona awana i tūla i mai mea. A tālo sia lo whina ngā reo whare anga sisi. Let's hope it's not that way. Tālo sia. Wa te whatu ia, te ilo iai, tālo sia reo mena le tupu, pe reo fia le minsta. Ia nā roi le whaina mea, pe reo fia le pule. Esa, a tālo sia. Te lau whionga, le sila mta upu whamon mo lele i au fia i lau saunoanga. A o le fisili lau whionga o le tūlanga le whainga palo tāwai maunga numero tolu. Ia ono lau whionga fo i tai whono al vaenga whaupu whai al whatuatua le atua Samo o tasi. Po i aise fuafuanga fo i le o i aise tangi e wha sanga i le na le watula i mai le fo i lau whionga. O le matafa i oi i se me whapena. Mana ia lau whaafsiri pere sui tau wā. Ana o o tai ri se. E o tau mai la fsiri. Ia e mana ia lau fsiri pele sui tau wā po a tau manga o i ai tau manga o le whainga whiwhiri ngā lato i tu malo. O le tūlanga le se lenia sa whata. Whamol mole lau o whionga o na wa i la vanisi o wa whapsota i atu whapea ele i maua lava i ale 10 miliona foi lea mo le i tu malo sa whata whamol mole po le ase update lau o whionga. O mana averi o ina ka peneta lo ia. O te lo lai whele process o le tu malo lau o vai atu o i mautino e sa o le account la e tu peton. O te watu foi lau tu alalo le tu malo sa whata lava mai le on sa. I umane foi nei mea o se tai solo. E o altatu se lau limas futa alale le foi se tai solo. Fai awala fo isi o sui ngoa sui pe whanau, wha ngal pe whanau tasi. Se vai ele me fo le wo iei. E fai awala tonga fiti ata ngata. A te tau whiele o te mamau, te o te whisiri na mailo se tari alo ia le. A o umana afe se lau ale tangata. Afe se lau ale tangata. 10 miliona mo sa fata. Muli whamol mole lau o whionga o no le te mana tua no ofisili vai aso len te ape fia i aso malolo le fua. A lena sau no lau o whionga i tolu. Ai peina watu le whasisilanga le mtanga luenga o le MCO. E na o le aso ngafua le aso malolo po le al whamol mole lau o whionga. Kere man kuongo whako e koto. O leo whamanino. O kere man kua. Kai rongi e ke ua seka whalong. Au au leng whaiere upo e saolala upo. E tasi. Nā lea songa fua lava i ai whainga luenga isi aso. Isi aso e lua. E wha commission isi aso e lua. Lei e whainga luenga matangata. Tu sa tatu whainga luenga mwhalita tu sisi ngā fua. Paua lea so tā ua lena whamanatu ai wai sava vali maimtanga luenga le malo. O lea so le tuto tasi. Ioi. E foi la ua fautua ina tātou whale o loa talai uma le songa fua sorua soruru. O mawoina avele avea i tātou maketi le i maketi faule i savalalo. O le maketi funga le la ua 24 hours. Au ila tātou maketi le i savalalo. Le la fai tātou late nights. Ta tala mai ale tae au tau de sifuru po. Songa fua sorua soruru. Ia. E whaapisi e ma whaongai whale ainga whewa i tangata ma me umamole tā penanga sisi ngā fo. Ia, whaaftai atu le tātou mawhtanga rena i aso tō whionga i tamai teitu stala me se fo le whaafsiri mai le tātou po kalame i lewa le teitu nunga ia o le ao ngāle o le tātou whaafsoa i na ia manino ma malama nisi ma tāupu ma wale tātou whaamoe moe. O le atu whaaftai tele louto wafio mai mtala mai ao. Samoa, whaaftai tele le mai mo mai le nei tūlau le aso. E i fort tel tunungo la papa veloa whaiva matiuti o le nei vai aso. I tātou o lia whaiungo le nei vai aso mfufonga uma la tātou whatang wai. Ai momoli atu mo ngā lofa o le nei vai aso. I le ngā solo mai fo i o le tātou fontanga tele i malua. Malu maulungo le kārisia i o le tulanga whalupe. Ma whātua ina, i tainane le laula wafono, i a tainane
mata fale fia mata ngaluenga pulenga fia a walta wa va meina o le tatou fontere fo ni tau sanga ya papena fo inisio e kalisia wa mata fo iona nga solo mai fo io la tau fontanga ya ai taimi lava o le lufi ina ma le soa ino le pule a wale manuia lau tele o le tatou whamoe moi le tua malo na fina ngalu tatou tele tununga wha keusiano e ala i tatou e kalisia Muli atu mo ngā lofa mo i lato umalava wa fio mai ia matala mai ao ia mo fa mo moe a wai fa tasi wa fontanga e mese foi fe au fa le ainga tiute fa le tu malo ma tiute fa le malo tatou tar sia le lofa malanga le leo le tua e tai lo to so i fo mun via le fa wina mun via ia muli atu mo ngā lofa ne fiafi tu di lol fo no talo ono ile mota o vaya ma o te vala udia fa pito atu el tato atu stala uma ato o se to fa longo le upo ya fo e foi la to si sila ma lo to fa fonga le upo fola le tua o tele to fa fonga tele sala la le e ma va te te e me se o penga te fai lang e tai tato so fo via sa moa ile si foi a soluro mo mua e fa tai le tau nanga ma le tapenanga le tato ofisa o le malo fianga pesta me la ofenga le atoa tutino mai sel tato TV9 FM mal tato 2AP ya manutere ina ne fiafi ma to ala rofa tele atu soi fo mai manuia